Nshuti bavandimwe aho muherereye ku isi, reka tubanze tubasuhuze muri kwica munsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane 2026. Uwo mubona kuri microphone ni umunyamakuru wa televiziyo yitwa Gahuna Voice TV, nkaba nitwa Chef Mutamvyi Rwiyereka, nkaba atari jenyine hano, tukaba turi kumwe na mugenzi wanje nitwa Freddy Wagaza, korera ikinyamakuru cyitwa Menya Iwacu TV show. Ya Freddy Bagaza, turakwegereje hano muri studio ku mwiki kinyamakuru cawe. Abantu bose reka tubanze tubibutse babashe gukora subscribe aho baherereye hose kuri iyo Gahuna Voice TV ndetse na Menya Iwacu TV show. Na Menya Iwacu TV show. Ndetse regasi na subscribe gusa. Abakoze subscribe mukore share, abatarakora subscribe nabo ni muyikore, abayikoze mukore share. Biradufasha. Kuko mutubona hano kuri microphone, rero turimo turagira ngo tuze kuganira ku tuntu n'utundi, aho tuza kuvuga ibintu bitandukanye, situation y'akarere k'iwacu, cyane cyane ahantu mu Minembwe ndetse no ku Ndondo no mu bindi biyaga bigari, kuko turagenda tugaruka utuntu n'utundi. Ndagira ngo muze kutureba ndetse muze kuduhereza commentaire nziza cyangwa se uko mubyumva, mutugira inama y'ibyo twaza dukomeza kubazanira byiza cyane, turabasangiza ibintu ku bindi. None bwana munyamakuru, mumeze mute? Murakomeye mu rugo? Hano tumeze neza. Urabona ubunyene bimeze gute? Tumeze neza kabisa, uretse wenda za gripe ziri mu bana, ariko ndimo ndabona we nameze neza, sinzi nkaho wa igihugu meze nk'abaga batera bagaza baje mu biraro, ni wasangaga bavyibushe urasa neza. Buriya abandi rwawe ndimo ndumva mfite n'ibisheri byinshi. Buriya ari ikintu abantu baza bitirana kubyibuha, sinzi kiza kibitera. Wenda mvuze ku ruhande rwanje, buriya wenda bitewe nuko uba ufite akantu gutya. Ntibihuye n'ibyo ngibyo. Uzakunda kuvuga yuko kubyibuha biterwa n'amafaranga, abantu bakavuga yuko biterwa n'umubiri. Ese bundi buriya waba nkudusobanurira ikintu kiza gituma umuntu abyibuha mu magambo? Mu by'ukuri nta ngingo mfite ihamye cyangwa idakuka isobanura igituma umuntu abyibuha. Wenda nitanzeho nk'urugero, nagerageje, urabizi rihaso tuza dukora hano muri Kenya, simbyibushe ejo cyangwa ejo bundi, bimaranye iminsi. Ukurikije akazi inza nkora hano muri Kenya nawe uzi ukora, biragoye ko wasobanurira umuntu igituma mbyibushe. Naje gushaka impamvu rero, hari abaza bavuga ngo kuzibuha ngo biterwa no kugira ifaranga, ngo kuzibuha ngo biterwa no kurya cyane. Muri ibyo byose nta kuri nabindi bazakunda kuvuga ngo n'imiryango nayo bugira favoriza icyo, ahubwo nico no usanga wenda mu miryango hari amafamiye manini, usanga bafite imbaraga nyinshi, bafite wenda icyo no giha amanota ko wenda bigira inkomoko kubyibuha, kuko no kuva mu buto bwanje namye ndi munini. Bishatse kuvuga kuko nje bagahonje inkomoko ya 10 n'abahone. Biterwa, ibyo bishobora kuba biterwa n'umubiri wawe nyine. Reka tubashe kwishyira muri anglosomoto, tuvuge yuko ari kuremwa kw'Imana ibishaka kugira ngo ibashe kurema abantu gutandukanye, kuko burya Imana ishaka kuturema, iturema uko ishaka kandi itugira uko ikeneye, inaduconga n'uko ishaka kugira ngo imbaraga zayo, kuko ubundi buriya ibintu byose bizakorwa ni ubushake bw'Imana. Reka tubishyire muri ubwo buryo. None se bwana Freddy, ndagira ngo ubashe kubwira abantu insanganyamatsiko cyangwa se uyu munsi watekereje ikinyamakuru cyawe, wifuzaga kugira kuki muri makeya, n'icyo washaka gusangiza abantu, cyangwa n'icyawe private kimaze iki, watubwira bukeya mu ncamake kugira ngo dukomeze situation zacu. Ikinyamakuru ngitekereza byari bivuye kuri situation iri iwacu, nkuko cyitwa Menya Iwacu. Cyane cyane nahereye ku kuntu abantu bamaze kwibagirwa iwacu, abana bavukira ino nta makuru y'iwacu bafite, abakuriye urebye twavuye iwacu imyaka 32, ndagira ngo niba atari 30, kuva 1996 iwacu hasenyuka na 5, kanje navuye ruguru 1995.
ariko ruguru yari itarasenyuka. Urumva rero kuva ico gihe abantu benshi ntibazi iwacu. Papa si iki kinyamakuru naranagishizeho ngo nashiraho amateka, nayo ni nayo papa si yanze nshiraho amateka, nshyireho amafoto y'imuhira, nshyireho ibintu byose biranga iwacu, nkoresha ibiganiro bijanye n'imico. Iyo niyo yari papa si yanje yo gukora kino kinyamakuru, ni nayo n'ubu nyine nubwo ntarabibonera umwanya full time ngo mbikore, ariko mu by'ukuri nico naringamije. Urakoze cyane. Ese ubundi iwanyu mu misozi miremire hayagana? Iwacu ndi Umunyaminembwe, iwacu ni mu Minembwe aho bita mu Marango. Ubu nyine za drone kandi wanyu rero leta ni kandi itakunze cyane, uza usanga ariyo ibintu byose. Ni ukubera iyi mpamvu ubundi nubwo tutarinjira mu nsanganyamatsiko yacu none ibiganiro turi buganire za situasiyo y'akarere, ariko nk'ako kantu tubashije kwibuka wabakuka tubwira gute kubera iki iriya muri kariya karere ka Minembwe cyane cyane, ni ukubera iki Minembwe ikomeza kuvugwa cyane? Nidushaka wenda twama dukomerezaho kugira ngo wenda tubashe kumenya gusangiza abantu impamvu nyamukuru cyane, kubera yuko usanga mu Minembwe harabaye ibitero byinshi cyane hariya cyane cyane iwanyu wavuze ko ari mu Rugezi. mu Marango. Mu Marango no kuvuga ngo uhereza umusozi w'iwanyu ni mu Biziba, bahita mu Biziba. Yego, mu Biziba rero ni ishene ya Marango yose, uhereza Rutigita, za Gaseke, za Rumba, ukamuza Irango ryose, ukarenga za Gihuha. Ni ukuvuga ngo urwo ni rwo rubariro, ni naho imihana y'iwacu niyo mihana y'inyuma itambamiye Minembwe. Nk'iburengerazuba twavuga iburengerazuba wenda bw'amajyepfo, niba atari niko nabivuga, kuko uvuye wenda za Kivumu ukamanuka za Masha ukaza za Irumba ukagera iwacu mu Biziba ugatambuka ubwo hari za Biziba zepfo, nuko nguko. Niyo mihana rero mu by'ukuri ikingirije Minembwe, ikingirije mbese itangirira Minembwe, winjira uvuye mu gice cy'epfo gituwe n'Ababembe. Imihana y'iwacu niyo y'inyuma, ni nayo uzumva yagize ibitero byinshi cyane, ni nayo yasenyutse mbere y'iyindi. Ariko abantu bacu n'abanyeshaka ubu nyine iwacu baratuye. Iyi gahunda ya twirwana yo gutuza abantu yahereye nyine ku bantu biri inyuma, ab'iwacu rero basubiyeyo. Basubiyeyo ariko se kubera iki kuko nari bibajije, kubera iki gita uduhereza umuco, kubera iki Minembwe yabaye Minembwe ibitero bitigeze biba ahandi hantu bikomeza gukorerwa hariya muri kariya karere? Ni ukubera iyo mpamvu? Ni ubuhe bwiza babonye? Ni iki bikanze leta cyangwa se abandi bantu bikanze kugira ngo Minembwe ishobwe mu ziriya mbaraga za biriya bitero simusiga? Mu by'ukuri Minembwe ni gakondo yacu, kuragira ngo se ngo hari ubundi bwiza ifite kurusha ibindi bice bya Kongo, gusa ifite umwihariko w'abayituyemo. Twebwe dutuye muri Minembwe tuzi agaciro kayo. Abaje kudutera rero novuga ko hanene ari ishari. None se nka Bitakwiriye ahagarara kuri televiziyo akavuga ngo Minembwe ngizoba nkagaza. Bitakwira cyangwa muri Gatanga na Bitakwira yigeze kubivuga ati nimutareba neza yaje gukopera yaje kuzuzanya na Munigantama. Ariko iwacu mu by'ukuri sinovuga ko ariho heza kurusha muri Kongo. Bariya rero baza kudutera ni ishari, bagize ishari ridafite aho rishingiye, kutwanga gusa. Buriya ishari ry'akarere, ishari ry'abantu bisobanura tubyumve neza. Noneho urabona baduteye, tuvuge ni n'amakoalisiyo y'abantu benshi, ariko bigitangira rugikubita abantu batwanze ba mbere n'abaturanyi bacu. Mu kutwanga kwabo rero mu by'ukuri byari bashingiraga bavuga ko turi abanyamahanga, nta butaka tugira. Ariko icyo si ukuri, kuko mu baturanyi duturanye hari Abafurero n'Ababembe n'Abanyento, nta badutanze hariya. Ikimenyimenyi n'ikimenyetso, uzoreba imisozi yose yaho Plateau, inzuzi zose zaho Plateau zigira amazina y'Ikinyamurenge.
icyo ni ikimenyetso simusiga. N'abapfurero bamwe bitwa amazina y'ikinyamurenge Bizimana. Icyo rero ni ikigaragaza ko twebwe twageze hari imbere. Hanyuma rero bano bagenzi bacu batubwiye ishari, warumbaze ngo si ishari ubona ryari rivuye kuki? Ishari ryari rivuye ku buryo umuco wacu, kavukire yacu n'iyabo iratandukanye. Twebwe turaborozi, niyo kamere yacu, ibo bakaba abahinzi, abandi ni abahigi. Noneho bitewe n'ukuntu twebwe twaraborozi tukaba dufite ibintu, noneho bikaba ngombwa ko tubahaka guhinga. Tuvuge kuko urwango rwaturutse mu murwa bari bafite nabyo niko Imana yabaremye. Ariko muri bamwe muri bariya abanyamoko hari abaje korora nyuma biganye abanyamurenge nk'abafurero bari bamaze gutunga, kandi ugasanga umufurero watunze comportement ziba n'igize umunyamurenge ateye nk'abanyamurenge. Noneho rero nkavuga ngo icyatumye bagira ririya shari uburyo Imana yabaremye byonyine nabyo byabateye complexe d'infériorité, bituma batugira ishari. Yego, ariko ndabaza akantu gatoya aho ngaho nyakubahwa. Noneho urabona uvuze ko ishari rimwe na rimwe byatewe n'uko bashobora kuba barahatswe, barakoreshejwe cyangwa se barakoze imirimo isa naho iremereye kuruta iyacu, bagatangira kugira ishari. Ariko se na leta ya Kinshasa ko tuba twumva amateka kuva muri za 1966 cyangwa se 1963 igihe cya Pierre Murere habashije kubaho amashari, n'uwo Pierre Murere kandi ntigeze aheka cyangwa se ngo akora imirimo y'agahato. Bije kugera muri za 1993 Mobutu Sese Seko aza kuvuga ngo renye pour diviser pour renye. Iyo ni imvugo yo kugira ngo yo gucamo ihembera amacakubiri, ariko ikomoka n'ubundi kuri wa mutima w'iki ushari kuko maze kubivuga. Ibi ni byumvikana yuko nubwo aba baturanyi bacu twari duturanye hariya cyangwa se duturanye muri kariya karere bafite aho babishingira kabishwe n'ubwo bari bafite n'abakandi kari ku mutima, ariko inkomoko iyo kwangwa kwacu atari hariya cyane cyane ikomoka ishobora kubikomoka ku ngazi zo hejuru. Urabyumva ute wabisobanura? Nanone icyo kintu cy'ishari nubwo cyazamutse kikagera iriya, ariko cyavuye ku baturanyi bacu. Abo baturanyi bacu muzi ko amacakubiri ya mbere, constitution ya mbere ihindurwa, bariya bene wacu kubera ko bari batuye ku ibarabara bari barize imbere y'abanyamurenge, barazamuka bagera ku ngazi zo hejuru. Igihe cy'aba Anzuruni Bembe, igihe cyo guhindura constitution, niho byahereye biva muri ya ideology yavuye mu Babembe yo kutwanga, baragenda irarenga iriya igihe cya Murere yaje kuyikorera hariya, n'ubundi yabanye n'abariya Babembe. Aho igihe cya Kabira Muzehe n'ubundi yabanye n'abariya Babembe. Mu by'ukuri ruriya rwango guverinoma ya Kongo itwanga rufitanye isano n'abaturanyi bacu, kuko bagiye baza ahaba mu ruhande rw'abafurero, kubera ko nyine bari batuye ku muhanda. Twebwe twaraborozi, muri kwa korora kwacu tugakunda kugenda dukurikiye amarisho y'inka, ntitwegera umuhanda. Bituma rero ibo bari batuye ku muhanda bagize amahirwe yo kwiga mbere. Kwa kwigwa mbere rero barazamuka baragenda bagera n'iyo hejuru muri guverinoma. Ubwo rwango rero waruvuze rwageze muri guverinoma kugira ngo guverinoma itwange bivuye ku baturanyi bazamukanye rwa rwango bashira. Ndemera aho ngaho kandi ndaheza umwanya munini. Mu by'ukuri iyo ugiye kureba usanga ari abafurero ntabwo aribo bize kurusha abanyamurenge, ndetse n'ababembe sibo bize kurusha abanyamurenge cyangwa se amoko. Reka tuvuge hariya muri Sud Kivu ntabwo aribo bize cyane kurusha abandi, ariko uru rwango jewe mbona yuko rwaturutse mu rwego rwo hejuru rumanuka hasi mu baturage, babasha kukonvenka abaturage, babaheza ideology cyangwa se ideology, babumvisa ko abangaba ariko hakabaho hariho impamvu yatumye banga bano banyamurenge bareka bano bandi, kuko hariho impamvu yihariye. Kandi niko nje mbitekereza, ni nako mbyiga kabibona muri je, kabona yuko atari urwango rwaturutse mu mupfurero ngo ruzamuke ruje kwa Perezida Mobutu, kuko icyo gihe n'umupfurero yari akiri rwindi
yarataranahuruka na za Gakenke, yarataranahuruka na hariya za Gahuna, yaratarahuruka ku Ndundo n'ahandi. Ibi byari byose bari bakiri Rwindi hamwe uzamubaza kwa umwami w'Inshuti. Ageze n'imvugo zikomeye cyane. Numva yuko nubwo dufashe umuryango umwe w'abapfurero, ariko nari amoko yose navuga yuko bakunze kuvuga ko twebwe tutari abakongomani, ahubwo ngo turi abanyarwanda niko batwita. Ariko ibi byose bikaba byarakomotse mu nzego zo hejuru ukamanuka hasi. Njye niko ntekereza, ariko wenda fagite zindi tuzagenda tuzigarukaho kugira ngo tumenye cyane cyane byimbitse kubera iki abanyamurenge banzwe, kubera iki aribo bashirwa ku ntuze icyo navuga kuri table, bagahora bangwa, bagahora bavugwa bitwa amazina ndetse bakanaduhimbira naho tutaturutse. Reka tubashe kuva kuri icyo kandi tukinakiriho. Hari ikibazo nibaza, ese nimba bano bantu batwanga, bwana munyamakuru, bano bantu batwanga ni ukubera iki mu banyamurenge nabo badukiriwe n'iyi mvugo cyangwa se n'urwango rwo kwanga abandi banyamurenge bagafatanya n'abandi batwanga? Abo ngabo icyo nabavugaho nabo nuko bahatswe mu yandi magambo ushatse kuvuga akagara, niba nkumvishije neza, kuko nta bandi bagira ibitekerezo bibushanye n'iby'abanyamurenge batekereza, bavuka mu banyamurenge batari akagara. Ni akagara rero mugabanye kwanga abanyamurenge. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo hari n'abaza bavuga ngo banga ubwoko. Njyewe mu by'ukuri siko njya mbibona, ni ibitekerezo byabo abanyakagara. Uburyo urebye uburyo batangiye, bagiye batangira basa nkaho bahaye bakina, ubu bigezaho basa birya baza baca umugani mu kinyamurenge ngo uzumanika agati wicaye ngo waje kukamanura ugahaguruka. Nabo niko batangiye babyita nk'imikino, bashaka nko kuvugira leta, tutumva impamvu imwe iwacu. Ni ukuvuga ngo aba bantu batangiye migezo ari ibintu bisa nkaho ari uguterana amagambo hagati yanje nawe, dushaka ukuntu ikibazo cy'iwacu cokemuka. Noneho iyo bagenda begera leta, kandi leta yacu tudaciye ku ruhande iri ronga. Ntaco umunyamurenge yakoze kugira leta ngo imutere umugongo kugeza hariya. Uzi ko Kisegeti yigeze kubivuga wenyine, icyakora ibyaza avuga ni nk'uruzi, yigeze kuvuga wenyine, taza amenya kubikontorora. Yigeze kuvuga wenyine ko intambara iri iwacu. Ariko nje ndavuga ko arashobora kuba bizi no kubikontorora. Oya, tabyazi. Cyane bishira mu bikorwa. Uwe mu kanwa ke yigeze kuvuga ko intambara iri iwacu ari intambara y'abahinzi n'aborozi. Intambara yasenye imurenge aka 30%. Imurenge harasenyutse. Intambara yanyaza abaturage biwe inka 500,000 bikagurishirizwa ku masoko ya leta. Intambara yisha abantu bangana kuriye. President akavuga ngo intambara iri hariya ni intambara iri hagati y'abahinzi n'aborozi. Igihe aho yigeze kandi kuvuga ibingibi akagara gakunze gushingiraho ngo niwe perezida wenyine wigeze kuvuga ngo abanyamurenge ngo n'abakongomani kimwe n'abandi. Kurumva izo mvugo zombi zivuye mu kanwa k'umuntu umwe zihuye. Naho rero nkubwira ngo azavuga nk'ayuruzi. Twadukomeje turi kuri bano bene wacu, reka nabo dukomerezaho ndetse tuze kubusa naho twakizeho. Unigeze kumva nabo ubwabo harimo ibintu by'amacakubiri muri urugenzi rwabo, rasa naho atari ese twabita urugenzi rw'iki? Abisirayeli bavuga urugenzi rwabo rw'Isirayeli.
bano bacu urugendo bakoze niba bagerageje gukurikira social media zitandukanye hari Twitter baherutse gukora ikiganiro bakoze kuri Twitter ni Space aho abari bagiye iriya Burundi baza babwira baba amakuru mu by'ukuri wumva ukuntu amakuru uko bayavuze nuko bagiye zatumye bacikamo bafata n'amadeni sinzi numva ngo harimo n'amadeni ku 500 bene ibyo ngibyo aho bari kubicara bakarya $100 akaba arahungu ukurikije ukuntu ari amakuru ukuntu bayavuze n'ukuntu bagiye bagenzi babo batabizi birakwereka ukuntu batari organize nta organisation irimo habe nanki abaza bahaguruka rero ngo takara kavuze bigaragara yuko bashobora kuba baragiye ku giti cyabo urabona kuko bavuze yuko ngo icyama cyabo cyangwa se groupe yabo iri abita ngo ni BGA ngo ni banyamurenge advocacy niko bayita BGA ariko amazina ari muri iyi sina yaragereye bavuze yuko baravuga ngo ntabwo bategewe bahawe amatike buri muntu yari ko yitegera tike yiwe buri muntu yari atanga amafaranga yiwe bagenda bavuga ngo amadolari 2,000 n'amagarama amadolari 1,000 n'amagarama wabonye niba ari wari kubivuga agomba kugenda ni president wabo yanze uriya witwa Shaka aka kantu kagaragaza neza bihwanye n'ijambo uvuze ngo bashobora kuba baravugire batavuze rumwe kuko n'ubundi nimba baragiye mu rwego rwa cyama cyabo bagomba kuba barahawe n'amatike barabanje gukonsulta board yabo na komite bigaragare yuko bagiye vyao kubw'impamvu zabo bwite bamara babona kuko baspendiza amafaranga for nothing bakaza kwiregreta nyuma bakaza kuvuga amakuru banagarutse nabwo turaza no kwigarukaho batangira kuvuga amakuru yabo edayere buri yari amakuru wumva kuko abantu bari matuwa bakagombye kuvuga amakuru y'urugendo rwabo muri buriya buryo amakuru yo bavuze mu by'ukuri kwari ukwishira hanze kuko niba wakurikiye neza basanzwe hanze ntabwo bari kwishira hanze ni ukuvuga ngo ibo basanzwe hanze ahubwo bakomeje kuba nyuma yo kuvuga amakuru rero mbere yaho tubabonye urwandiko rwa Kongoro asezera Kongoro yarasezeye asezera Kagame apana yavuye yasezeye ku nshingano yari vice president niba ntibeshe muri BGA Kongoro umujyanama wa president umugani wa muhungu nguyo abantu muze kuduheza commentaire mukomeje gukurikirana gahunda Voice TV aho no turi tukaba tunari ku kinyamakuru cya mugenzi wacu menye wacu TV show no kuvuga ngo Kongoro yari vice president buriya muryango nabonye urwandiko rw'ibasezera ngo yagize izindi nshingano zo kuba umujyanama wa president ntagishoboye kuzuza inshingano ntagishoboye amatiku okay no kwa gisegeti sinzi ko hari ahungiye amatiku oya ahubwo ni hagiye kwa compressor uwo numwe uwageza azavuga ngo ifandayisi age kuyashima no kuvuga ngo undi nawe wari ukomeye muri uro muryango ni muri Gantama nawe yaraseze ndari Burundi aracyari Burundi giwe nawe muri iriya space bavuze ko nawe yasezeye kubera izindi nshingano zo kubuza uburyo nta rwandiko ruri official ariko niba ntiwabonye ko baza bakora amatora mubo baza bakorera amatora ariko nabonye abahagarariye n'ubukwe ugatangiye kwambara ingofero mu makwe nikaho yavuye muri biriya komeza nuko noneho mu by'ukuri ugasanga ako gasenyagurano kawo kari hariya bamwe bavuze ngo hagiye Kongoro hagiye muri Gatama abo nibo basezeye nibo bari abayobozi ariko umusore rero turaza kumugarukaho seta buriya mugabo ni umusore nyine hari ibintu byabo yagaza agenda devoir secret ndibuka umunsi Masunzu afungwa yahise asora audio yavuga ngo bamufungishije ngo ni Ruberangabo ngo ni mwene wabo uri Alevi Rukema ngo barafite ngo inama ngo buca ngo Masunzu ngo afungwa ngo hari n'iposho Masunzu afungwa n'iyinga Ruberangabo ahita mufatira mu kirere avuga ati uyu nguyu yarwaye mu mutwe ndimumwiteho se uyu turamugarukaho ariko je nasanze musore baza bavuga ngo umusaza azasara akaga kwijambo ushatse kuvuga ko ibyo
Berangabo yavuze kuri Musora Rukuru wenda Musora nawe rero niba wumva audio ya mbere yasohotse bakiri i Burundi batarasubirayo ndetse ahubwo ndibiza bivugwa rumwe babanje kuvuga ko i Burundi naho bavuye imitamita hari ukuntu ngo bitagenze neza. Audio ya mbere yakozwe na Musore niwe wakoze muri audio niwe warayitegereye yavuze ko ibi bintu bitumvikana ni gute timu ingana kuriya yikora ikaja i Burundi abanyamuryango batabizi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri yavuze muri audio yaravuze ngo muri delegation yagiye kubonana na Muyaya ikabakira nta feedback irava Kinshasa ngo tumenye ko ubusabe twasabye Muyaya bwagiye mu bikorwa cyangwa butagiye mu bikorwa. None kera mwirukanse gute ugaruke kuri rya jambo garivuga kuko aba bantu mu kwitegera bari bafite imisyo zabo ntabwo bigiye yari nabifite mu nshingano nta nubwo iriya komite ya bodi yabo yari bizi bitewe n'uko izi mvugo za Musore yavugaga yuko ibyo twaraye dusabye Muyaya nta feedback none aba bantu bagiye unless babe basabiwe audience naki batumwe na Muyaya hari i Burundi ariko bigaragara kuko batatumwe na Muyaya baribaza kugeza ubu nyine biri mu mpamvu zituma bashobora kuba basenye iriya association yabo yo kugira ngo bakomeze bagambanira ubwoko kuko nta kindi ihuriro ryabo ryari yo kugira ngo bashigikire ndetse no kugambanira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Aka kantu Musore yavuze nakantu kumvikana sinzi ukuntu bashobora kuba barahuye na perezida muri Amerika bahure na perezida na Muyaya hariya muri Amerika bongera bahure na Muyaya muri Canada hanyuma baza kwipermeta kuja nta gisubizo kuja gushimira Burundi kandi bose uko ari abanyakagara ntabwo bigeze bemeranya mu kuja gushimira perezida w'u Burundi ngo baje kuvuga ziriya mvugo zo kuvuga ngo nta basirikare ba Burundi bagiye gutera muri kiriya gihugu. Ibi bintu rero bifite aho bifitanye isano n'irisenyuka ryabo by'uyu munsi. Hanyuma jewe nkibaza icyatumye Kongora avamo zaba ari izi nshingano icyatumye Munigantama avamo yaba ari amatora se yamukubise wenda amatora bana yakoze se bimeze gute ngaye bakutubwira amatora yose narangije space ariko naherutse navuye muri space bagiye batangiye gutora sinaje gukurikirana menye niho byabereye ahubwo igitangaza hari umugabo wavuye hano Kasarani wageze imyaka hana duturanye hano Kasarani numvishije baba bamwamamaza ku mwanya wa vice president ngo nindu Maître Oscar Maître Oscar yabaye se hano yabaye Kitengera yabaye hano ntabwo yigeze hano Kitengera Kitengera uriya Maître Oscar rwose ariko se gutora umusaza ungana kuriya umuntu no kuvuga ngo aho rero urwandiko nabonye urwa Munigantama ntarwo nabonye nibo babivuze gusa ko Munigantama kubera izindi nshingano ngo afite iriya i Burundi mu ntagikomeje urwandiko nabonye kuri Twitter nabyo birashoboka nkuko Kongora nawe yabaye mujanama wa perezida wa Gisegeti. No kuvuga ngo hariya icyo nibuka ni urwandiko rwa Kongoro yavuze ko umuryango wa BGA ngo ni nguriya politike we yabonye inshingano muri politike ya Gisegeti ati rero izo ni inshingano zibiri zihabanye tozibangikanye none mu nyumve mu nsimbuzi ku mwanya wa vice president wa BGA n'ibikorwa kubivamo erega n'ubundi ntakibarimo bakora buriya kuriya yanditse ruriya rwandiko ni akajagari n'ubundi basanzwe bari mu kajagari noneho kabaye kenshi kiyongeranye kagenda kisukiranye sinzazi nasomye muri biriya avuga ngo ibihwayi ngo bigenda ngo byiyongeranya umunsi ku wundi nabwo ni nk'ibihwayi bigenda byiyongeranya ni ukuvuga yuko abantu mudukurikiye ni ukuri ibi bintu bisa naho bimaze kurenga inkombe kandi aba batipe bakomeza kujubanganya cyangwa se gucuragura reka bivuge gutyo baracuragurira ubwoko bakora iyo bwakaba n'ubu kuri bo ubwabo mu by'ukuri barasa naho batari kumvikana n'ibyo biganiro turimo aha ngaha dukora isesengura namwe mutwajije kuri commentaire aho ngaho ku rubuga rwa televiziyo ya Gahuna Voice ndetse namenye Iwacu TV Show
dukomeze rero murabona kuko bwana munyamakuru urabona ibi nyuma y'ibi ngibi twitega iki cyangwa se n'iki twavugira abantu badukurikiye kugira ngo babashe bakumenya neza yuko iri tsinda nta kamaro karyo, iri tsinda nta nyungu zayo rifite. Ese ubundi tutaragera kuri iyo ntambwe hari ikintu ushobora kwibaza, ese uko ari Abanyamulenge kandi bavuze iri zina ryabo ngo ni Banyamulenge Global Advocacy, harimo amazina atatu, hari izina ryacu ry'ubwoko muri rusange kuvuganiramo n'ubwoko bwacu. Ese mu by'ukuri mubona hari ahantu bavuganira ubwoko bwacu? Okay, sinzi ko muri ideology yabo bemera aho bihuriye n'iryo zina, kuko mu by'ukuri izina ubwaryo sinzi ko hari advocacy bazaba bakora y'Abanyamulenge. Ntayo, kuko umwe muri bo wenda uzuvuga ibyaza avuga tukabyumva bijanye na advocacy ni Kongoro. Kongoro ari inyuma ya Gisegeti, ideology ya Gisegeti niyo mpamvu ubwira rero ntayo baza bakora, kuko ibyo bavuga ni ibya Gisegeti, ni amashereka ya Gisegeti baza bakomeza kuza hanyuma akaba ariyo baza guspraying uvuga ibihari ariko ntabwo bakoresha imishahara. Buriya ni ibintu bihari kandi ndabizi neza yuko nabo bazi yuko bari gukora ibintu bitari byiza. Uravuze ngo Kongoro ashobora kuba hari ikintu azagaragaza cyo kuvuganira ubwoko bwanyu? Ntaco kubera ko ibyo avuga nibyo. Hari audio y'ubushize twandabuce mu ijambo bwana munyamakuru yavuze ngo akangurira Abanyamulenge, abaturage bo mu Karingi, abaturage bahari mu Kengero bagiye bakurwa mu byabo za Karungi n'ahandi, avuga yuko ngo leta ngo iri maso ngo ibareberera ngo kandi ngo vuba ahangaha ngo barimo baramenya ibibazo byabo, barimo barabyiga ngo kandi ngo bazabatabara ngo bagende ngo bitandukanye ngo naduyi abo yitaga duyi niba ari abana baba ari ababyeyi aribo twirwaneho, yavuga ngo bagende bitandukanye naduyi abasore, akabwira umubyeyi ngo yitandukanye n'umwana we, akita umwana we aduyi, ariko umubyeyi akagira. Byumvikane yuko bwana munyamakuru, ese iyi mvugo ya Kongoro ihuriye hehe n'ibihe sano ifitanye n'uko kwitwa kw'Abanyamulenge? Niki yaragamije kubwira abantu, niki yaragamije gukora Kongoro? Umunsi ku wundi mu minembwe drone uko zirasa mu minembwe umunsi ku wundi, hanyuma akabwira ababyeyi ngo nibitandukanye n'abana babo. Gute bari abana bagiye gufata biriya bikoresho leta ibahe? Itari yarananiwe, ruguru hasenyutse leta ibahe? Tiyari haba igasenyuka, ibintu bikanyagwa, imihanda igasenyuka, bahaba leta ihari? Hari icyo bakoze? Abana baravuga nti dutega amaboko, tubona aho ababyeyi bacu bashira, mureke duhaguruke. Barahaguruka bava imihanda yose, hano baragiye ahantu hose barahavuye, baragenda baratabara. None bamaze kurema umwanzi, basigaye bamurasira kure, iwe karavuga ngo nibitandukanye n'ababyeyi babo. Ukumva mu by'ukuri sinzi iyo advocacy ahaye akora cyangwa se baza bakora ihuye n'ukuri. Biratandukanye n'iri zina ryabo. Ubu twakomezaga guca hirya no hino twashakishaga icyo bisobanura iri zina rya Banyamulenge Global Advocacy, nimba bashobora kuba baryo baza bakoresha, kuko ubundi platform cyangwa se titre cyangwa se topic n'izina baba bise igikorwa cyabo, biba bivuzwe yuko content ziba ari nziza cyane, baba bafite imigabo n'imigambi yo gukoresha rya zina ryabo. Ariko mu by'ukuri iyo tuje kureba hirya no hino tubona hari uburyo bumwe na bumwe bakora kinyuranyije n'izina bise, kandi izina bise ryo ni ryiza, ariko ikibazo ibikorwa byabo bikomeje kuzorota ndetse no kwangwa n'abantu, ndetse nabo ubwabo imitima yabo ndabizi kuko ibacira imanza, akaba arimo bimwe na bimwe byatumye babasha gucikamo uyu munsi kubera gucibwa kw'imanza ku mitima yabo. Ariko tukaba tukugana ku musozo bana munyamakuru, tutaragana ku musozo titwohekera mu y'Abakongoro n'abari bene wabo. Hariho operation yabaye n'iposho iwacu mu cyumweru gishize, hari amakuru y'incamugongo ko hazamutse abasirikare bya byiyoni n'ibihumbi bihaye bigenda
bihitana icyo bibonye cyose, ibigori bisenya. Mu by'ukuri mu cyumweru gishize twari dufite alert, umuntu wese yari yahungabanye kubera bariya abantu, ariko niposho hari amakuru yahaye acicikana ku mbuga, bamwe baza babimenya byararangiye. Ejo navuganye n'umwana umwe wacu ntari buvuge izina, agaragaza kumbwira ati ni umuntu uba muri biriya bintu cyane, uzi ubikurikiranira hafi, arambwira ati buriya makuru muza mubwirwa ni hafi ya ntayo ugereranyije n'ibiba byabaye. Urumva twaganiriye ejo, jewe narakurikiranye n'umunsi baje n'umunsi uko byagenze, nagerageje kubaza amakuru atari ko kuri wa gatandatu ati nkuba yarakubise. Nzi ko uri umwe mu bazabamenya amakuru cyane yahari, bankudukira ku mayange, iriya nkuba yakubise imvura yaguye cyangwa yakubise izuba rihari ryaka? Ntabwo ari inkuba, reka maze nkubwire yuko inkuba bugifitse nabi, ariko cyakora wenda twayishira muri za nkuba Imana yabajijemo Yobu, mbese uzaho ibyana by'inkuba biza bikinira Yobu we, kuko yashaka kumugaruramo imbaraga zo kwizera, kuko Yobu yarashatse nko gusubira inyuma, ariko aravuga ngo nahoraga nkubise amatwi, none nkubonesheje amaso yaje. Mu by'ukuri wa munsi umunyamakuru w'Umurage TV yitwa Zerumuriza twaje gusuhuza umuvandimwe, mu by'ukuri yakoresheje ijambo ryiza riranezeza ngo ni operasiyo umuretezo. Umuretezo ni agahuru ababyeyi bagaza batuzi inka yapfushije inyana kugira ngo bayitsindire, babyitaga guhadika. Urumva urya ni umuretezo, bahadikaga inka ikaru igatora. Iryo jambo kandi ryakoreshejwe na General Charles avuga ati aba bantu banga amasura yacu tuzoyabahadika mpaka bayatore. Uriya munsi rero habaye operasiyo ikomeye y'akataraboneka. Ingabo zatwirwaneho zakubisira hasi zibasanga mu makombe, zariko zibinjirana, aho yari kwarambiriza ikirenge agasanga twirwaneho niyo yaryamye. Barabakubita, umve ngo kubakubita, babakubita umuvurira, bahashega no kuvamo n'ingabo nishimye. Hari audio y'umufurero numvisha atanga raporo, aravuga ngo Uvira ngo hitsa bashyinguye imva, ati njyenyine niboneye imva 21 kandi bamanukanye gusa amaofisi. Niza ofisi takazindi ziri yakuziranuka. Narimo mbaza amakuru ejo iriya za Muramvya n'ahandi hari haguru. Mu by'ukuri abantu barapfuye barashira nakungwa abantu umwanzi mukomeze muduheze ku mandere, turabishimira cyane. Ni ukuvuga yuko hari habayeho operasiyo iteye ubwoba, barabarashumve mu kubarasa. Ubundi bari abana b'iwacu b'Umurenge, mu by'ukuri nzambwira abantu yuko ari igisirikare gikomeye. Nyuma y'intambara amahanga azaza kubabaza no kubashakisha, buriya bo batujwe n'amarayika ivuye mu ijuru, ntabwo batujwe n'abasirikare basanzwe. Lieutenant General wacu watambutse akomeza aruhuke mu mahoro, ntabwo yatambutse jewe aba mu mitima, aba muri twe, ibikorwa bye birakomeza gukora. Yavuze ijambo aravuga ngo ni gute umuntu kawe wize igisirikare weranirwa gutoza umusirikare ngo akamusirikare, ndetse yamutoza akanamurusha n'ubumenyi bwa gisirikare. Bari abana bacu n'abana bazi igisirikare, n'abana bazi imirwano, n'abana batojwe n'Imana itabasha kubesha yo mu ijuru ibakorera itangazo. Wibuke hari umuntu wambwira ukuntu abana bari kubarwana hariya mu Minembwe bagitangira, bakarwanisha amasasu 5, bakarwanisha amasasu 10, bakarwanisha amasasu angahe, bategereje igicu. Iyo si Imana yo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo nahari Imana yonyine yari imanukiye irabarasa irabirukana. Iyo situation ushaka kumenya yo kuwa gatandatu nuko niko yagenze, wenda amazina nandi singombwa ngaha, gusa igikuru nuko babakubise kandi muvurira bakaba batagihari. Abo kandi nabashe kubaza bagiye muri patrol mu Mitamba, ubu nyine ntaduye uragware, hari n'utundi tukiye twaje usa naho turamukije, ariko natwo duke birumvikana. Mu by'ukuri iriya ntambara yabaye hariya kuwa gatandatu ni isomo rikwiriye guhabwa leta ya Kinshasa. Iyo leta ya Kinshasa ije kubimenya yari kwegera bariya bana, kandi ko mukuri leta ya Kinshasa nimba ari leta ishaka abasirikare nyabo, yegere bariya bana b'Abanyamulenge, yegere bariya bana bari hariya muri ba MRDP,
isubire yinginge Charles Sematama bamuheze ubushefu d'etat major bwa Kongo abatoreza ingabo uriya afite ubumenyi burenze ukwemera. Ijambo rya mbere afite ubumenyi bwa gisirikare yigiye ahantu apana FARDC yigiye yubwiwe yigiye ahantu nyahantu ba training umuntu agahinduka umusirikare apana umusivili w'umusirikare. Icya kabiri afite imana yo mu ijuru izumutoza ku manywa na nijoro. Ni ukuvuga ngo Sematama yakagombye kwegerwa nzananga no mu kuvuga izina rye generale wacu rwa salute generale wacu rwose yakagombye kwegerwa akaba ari utoza ziriya ngabo zose za Kongo. Je ntiyo nja kuba gisegete wowe uba gisegete oya yisingana pana niyo nja guhagura mwanya wa gisegete murantunga sinka gisegete niyo nja kuja muri uriya mwanya wa gisegete akaba ari joba president wa Kongo muri kino gihe muri izi ntambara. Ikintu cya mbere mba narakoze General Major Makenga mba naramwegereje General de Brigade Charles Sematama Marshal mba naramwegereje abo bagabo bomba abo bagabo kubwiye ababombe timugakine nabo bara n'abagabo bazi gisirikare bazi cyo gukora bazi cyo kufanya kandi bari guhindura kira gisirikare cyose cya Kongo iyo nja kuba ndi president w'igihugu. Ibi ngibi bamubwira ngo sinyutu d'ailleurs aba yaranabwiye ati mbere yuko mbisinya wewe guhaye kuba chef d'etat major nawe muhaye kuba excellence umwe akamubwira ati tere nigeze kumva nani ikiganiro Willy yigeze gukora. Willy harya channel yitwa Menya Amateka ya akora Maître Willy akora ku umugabo ku mateka ya Charles General Charles Sematama. Avuga ko igihe kimwe ngo chef d'etat major yaje kumusura aho yarari ngo ashike ngo amuha ifaranga nyinshi kugira ngo aje kuzimana abasirikare ngo aragenda arahaha ifaranga zasigaye zose ngo arazigarura nifura chef d'etat major ngo ahamagara abandi wari ubivuze neza bivuge cyane babyumva izo faranga uziya Kongo cyangwa muri Gandama kazi ngo ahamagara abandi basirikare ababwira ati nimuze murebe igitangaza kibaye hano. Nta musirikare ndabona ari wacu uko nabiki dukomeze nuko izo ndangagaciro rero nkuko waruvuze Kongoro ntiyozigira, Muniga Ndama ntiyozigira, Kingungwa ntiyozigira. Izo zifite umwihariko bahagaze ku bwoko. Naho ibya abangaba birirwa bavuga, reka dukomeze tugana ku musozo. Kandi gapointi kamwe kugira ngo nana dukomeze turakangurira inshuti bavandimwe ibyo turimo turaganira no kugira ngo twese dukomeze dusesangurane ndetse tubashe kubwirana amwe mu makuru ari muri situation yacu y'abanyamurenge, kuko hariho bamwe babashije kwitambika ububohora kwacu cyangwa se umugambi dufite wo kugira ngo natwe twishire twizane mu gihugu cyacu cya Kongo. Nimba hari ibindi jambo waba ufite